بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هندوما مولينغا برنامجكن إمها بلنتيرنا مرحبا دنما هندوما برنامجكي Ministry of Islamic Affairs komme haftaayges Muhammad wahum burasway duha komme duhegge 11 jahayr gineste live program hada alumma mi program ge beenamaki tebe fona beenamane tafat ekeki dini mawlumat tebe fona ginestinu hasagote galgome miharu mi vete kurumunda covid ge mi balimadukamuge terega mi halatuge terega westi tebe fon beenumane tafat ekeki mawlumat dini mawlumat ginesti dini mawlumat ege handuma aakolla dinu alumma ge beenamaki ade alumma ge mi program gineste ustuba bala iruga hama komme duha ko salgome naekiga alume eduha kandala mawduaka gule gotum wahaka dakkala tiebe fona beenumane dini mawlumat ege handuma aakolla din mattaka dini ilmuweringe teren debe floke baari wadagen devwa egotum miyadu salume naekiga dini de ilmuwerege baari wadagen devwa alume naekiga miyadu mi tibbevi asheh izzuddin adnan adi asheh abdullah rashid debe fona mes program marhaba ingeda adalume miyadu program mi deshe honna naekiga kuriya gendani alume hama ummid koran be flonge faratun tiebe fona beenun ter mawlumat ege geneste wene kama ad me dalgome wahaka dakka dan mawdu badalaar komme dohake salgome me wahaka dakkani beenun ter mawduaka tibe fulonna diriulumuge haya veti kuramunda iruga e mawdumat ege beenun ko eya madlibe mawdumat ka eggota diriulum battan kurma muhimmu wane mawdumat take me dalgome wahaka dakkani amilla fudhuntherikamaa shukuruverikan gule gotu ade me mawduge dairage tereng alumen irada kurabya hama beenun ter mawdumat ege geneste veto mase kuramugen dan me sheikh abdul mi alumen Amilla fudhuntherikamaa shukuruverikan de bayaka mi ali alwala iruga furatam mawdu taaraf kollumo botum bedunterina bayan kol defana to furatam baga mena fudhuntherikamaa ki ko baga Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah abad rabbil shukru danna engata menna mihen telefonna ki baru ilmu kurs devati be haygato gaves wara muhim program ko to agon faga program ke demraga be fulun hama gula vidalu we mi wara ka program ke ara gyati manna bala kommex de mawdu wad dairuga hama amilla fudhuntherikamaa ko baata haygatuga mi algonumen wara ginan aduive ba fudhuntherika hennames mi ga hagige muradu faharega mi olum filumuge ki be fulunge ki vishnu hema diinu ko tiki hetto balaruga ei rasulullah sallallahu alaihi hadis korwani laysa al-ghina an kasratil al-ard walakin al-ghina huwa ghina an-nafs mane ki mustadikama ki ei ki mudagina man none enekama ki ei nafsuge mustadikam suwalaki e nafsuge mustadika mane ko baat komes ekama ishara korwa ilmere mane mikan tafsir ko di bayan ko devwa egotum wara gina egotum befolum wani mikam bayan ko devwa egotum bay taarif to bay explain ko der bay mi ege taarif to ga ilmerim dale fani ei allah subhanahu wa taala devvi takecce ruhume hame gota ila subhanahu wa taala liwwa fawa enetta ka liwma fudume adi enetta ka kandalu memwara fudume eye haygatuga nafsuge fudhuntherikamaa hame gota ehemmanegga befolun gennawani ei ene libifawa takecchen ena hinhama jehegen ekama fudigen hurume hame gota ene nulibechi samedu eya hikkiya ekankuma duruwegen hurume adi hama yak ehen taarife gehen gota ko bayan ko diamu yalwani ei allah subhanahu wa taala halal kurabi ekan hudda kurabi kankama ruhi adi haram kurabi kankam ekkibama ruhigen hurume asaygatu eye haygatu games nafsuge musalikamaki eye nafsu tanawaskamaki ham egota allah subhanahu wa taala ge taqdiruga dima kankama shakuwanako eya ruhigen duniyege haya veti kurum diume eye hagigi tanawaskamaki adi alumenna mi hama mawdu mi fudhuntherikamaa bunima mi visne manevar war fula dairaega alumenna hama maanakura vidana mawdu detto mi fudhuntherikamaa shawalum hama furatam fudhuntherikamaa mi badale den alume shukuruverikan dairuga mi aduga mi mawdu ga alume mi dakka shukuruveri ume buneve bahoge maanakki ko baba Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd ad shakkenne mi alwon men shukuruverimu mata bana qura'ir mi ati mawduga mi gotum balairu alwon men gene Allah subhanahu wa ta'ala ki huriha mi istakuriha kala khalu kurabbi makhluqat tak rizu kandalu basaba fani
adi komme mihakos duniya ufam wairu ene hataru kame yagin kurege miyannan ege terege enege marwane duhaka enege rizuga eneki baajjeri mihta baajjeri mihta Abdullah Masud radiyallahu anhu Bukhari Muslim ge riwaya kurawa hadise ehwema Allah miyati kiridu Qur'an wahi kurawa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musta'adaha kullun fi kitabin mubin Allah bimmati kalifali ule huriha dabba insan no kis dabba ufadigen min hatarfa no defaage wes bandu da hinga kommecce rizugu kandalu wafani etakedi gararu watanage te marum fo dan tanabis Allah ge bayan wegen wa fotegga meta shukuru wari umaki Allah subhanahu wa ta'ala awon menna mi huriha ni'mattake fahi koddevi kalaage urede mi hunna kala kiyamangan arunna huriha mi shamil wagote kalaage ogawanta kamo ar-rahman ge mi sifa kalaage libodigen wati mane huriha takecca rahmaku rabba farataka wati mikan awon me geche kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith protakun ebenge hamakashwarun Allah subhanahu wa ta'ala ge rahma awon me emmege macca tanawasge nuwanam ma kafiraka fenkowarege memar bonu devvihe Allah urede mi mitanu shukuru yumaki timaya lib Allah devvi halago timakure madu rizgo timanna demmega me Abdul Rashid bidale fadan Sheikh Abdul Rashid bidale fadan ena fudigen horon mi awon megen Allah subhanahu wa ta'ala devvi madumim war ruhumaki awon men shukuru wari mutareke meneka adi timaya mi niyuma Allah subhanahu wa ta'ala devvi kan niyumata awon men shukuru kuran jeneka shukuru kurmaki awon megen niyumata itruwegen danekam Allah wahi kuraba la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid maane ki tibam men dal timan Allah devvi niyumataka shukuru koffika men niyuma itru devwa hushim ekame niyumata kufur wari vejje mane ke shukuru nuko awun farwa kuda kollabi kama kine kana azab gadafadwe kama dannashe mitanu ge himi ma awun menna negen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalefan bay ashabun naki awun men ekalefan Allah subhanahu wa ta'ala mi khalqure ma sahiba adi ekalefan ummataki emme he umma adi ekalefan ek huriha nabiyyu nabi kan khatim kurabi ami warabbati sharaf li begama يده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالزيارة كرباني حفصة كولا أسر نما دفعه كيت ما نبي صلى الله عليه وسلم كرب متكا خليفان كوتي كولغا أوتي وشو وداع أريكا يهر خليفان بركشيغا بمتيغا كونالوغا أسر هوري دين عمر فان كيرت كربه بدار بني الله رسوله خليفان حالك مي خليفان بودرغا أوتي مي بكري همم هاكي واجها فينغلا فو همه فایده گوش اکسی ادیتان دنیا میه یک خلیفان لیبگان ها مانه کسرا گرس کفانا انوشروان قیصر واه که میه نداونی فشری پر هم گودری متیگه این دو کیت ما نبی صلی الله علیه و سلم دنبی عمر فانه اما ترنا میهن الله سبحانه و تعالی وانه کی دنیا متیگه میه نیمت توسکت دبی میهن تمام من آخرتو که کمن روحانی هیه اینن تو دمیگه ما الله سبحانه و تعالی هم کیت رسول صلی الله علیه و سلم کیف وگنتو ميته من تاني جاني أرونا منا كم ميهك الله سبحانه وتعالى دبي من برا اللي بون واتشك إميها مسكوا اللي بون اتشكي أي أرونا من أي روحيج كم جابني نما الله سبحانه وتعالى نيومت أرونا من اللي بين دانك أي كم يتبيس أرونا من إنس آدم دارينكي أرونا من كتير برا كهيتن نفرين يا بدوس مثالك جنكورن بينو وامي هم الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر معناه كي أرونا من أبدوس ginako ituru kuran beenwan agun kavvala dande mige ishara kurwa kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam misaj astawan law kan ibn adam wadiyan misal ranum wade wadiyati ena timmuna wade ke dene hema agun menna nega agun me devwa ka agun me den jeheni hewgotu demmega evida halata kati me talabul halal wajib ala kulli muslim kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam halal gotu ga rizq hodmadi komme muslime ke macho wajib hema halal eccha kitemme madu et kolbes agun men aratare fono ay ruhjiya agun men libene kam Allah miyati ba hay la tusalun thumma la tusalunna yawma idhin anin naymana yatibami hunna devvi komme niyamata ka behen sual koreben شو أرومنا بيان كل ده في فدhuntherikamaa كي كوباكا أنا تراني fudhunther ميهك بوما إسلام دين كي هم بركة ببارو بابا ورا بورا بارو إنجت أصحيح كتوك من إسلام دين أي إنسان أي بينو ما إنسان بينو أي مريت شوتا يفاجأ إكان يفاشك
sabaki ego molokam boduwa gembe ehmegen nafsuge fudunterikamak ki ei waram ma matiwari sifa ekan libejje miheki ei boduwa gemba kaamiyab vejje miheki rasul hadis karawa wani ekama ishara karawa rasul hadis karawa wani qad aflaha man aslama wa rujwa kafafa wa qannahu Allah ma atahu maane ki hama karawaru qad aflaha hama karawaru kaamiyab vejje maane duniya akhirata kaamiyab vejje kombe man aslama Allah ta islam wa miha adi rujwa kafafa ena fude mimbar devunu miha adi hama ek waqannahu Allah bima ataahu Allah subhanahu wa ta'ala ena devvi tagetin ena fudun terri miha ena kaamiyab hay katu gas mi kaamiyab ena ge hinga mati hon liben duniya mati gas hinga ayke qiyamad doga ekamoge ufaanel liben ema ei islam diinuga ekama devwa huwa ahamiyat kam bayan ko devwa kodde waramati hadis adi minum bes baaru kankan alumenge islami tarikh peronim hingali ibegen dan misalaka bama hinga abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu ge hadisa ki ibirtir hadisa kale faanu Allah subhanahu wa ta'ala amnu fula rasul hijra kurabba ansaruna muhajirun ahpur e fahuga ebe fulunge ansarunge muda ege ebbe muhajirun dev ennas ekale faanu hippa mudla kanjata ekale hippa ennas amil nafs ikhtiyar koggin amille masakka koggin hibbara kiga mi duniya khaya betu asi jaga bi madina ga hori emme musnid tere gen de kale faanu ema Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan ko de mativeri sifa libe jamiya ki ene duniya ga ene kamyab libena e rasul hadis furgat gadu aflaha kamyab wajje kamyab wan ngado hemma enaga amil nafsu udun teriba mi ha ki ei ham hagigatu ga duniya ge hayatu ga kamyab mi he adi ham egota ukhrawi hayatu ga ene ki kamyab gem wa mi hemgen salafus salih bekalun warab bisnamane mihun kare kankam unukiya amille kure kankam amille koggen dilmu haya bet kur hasko sahay bekalun evvisalege mihikkar adesko unuko mihikkar nukiya amille dirulum hayatu kankam esmu warabboda bekalunge nafsta hanuwa ekamu terega bekalunge haya bet kur mundi sabaki e muhim kam bodu kam ege mater kam bodu kam bekalun enge ebe hora fahum ve hegatu games mi qanaatri kan nota fudunterikamak mi waram matiwari sibe kan ege sabab Allah subhanahu wa ta'ala emiheka duniyega hizuku devwa adi akhirat dogas kamyab devwa kamek ehmima islam diinuga ekamaki ei maturegen wasifai ema ekan almanna dehave mekan ka almanna hingalin na so mi hama fudunterikama shukuruverikan ge midairage tereng wahaka dakkaruga demmiyanna wahake kinuna almanna ham fahakuru endeka ma Allah devvi minbara ruhem algomen ebaje he wahakamo fahakure debe flunga wahaka fluga terego mi wahaka fahakure koba algomen mi buna ma Allah devvi minbara ruhume bunave mauga maaneke ahunme mi Allah devvi minbara ruhumuga maaneki Allah subhanahu wa ta'ala komme mi hekas kurin algonen bayan kuri faden mi rizugwani kandaluwa e rizugu thanavas kod devva mebbeka ginen devvi anebbeka madun devvi mi wagotaki ekkala madun devvima awun menna mi wagotaki mi hitan arani balla balash ekkala dinen devvi miha ena detre balani bala fa awun men eyami emi alami kiyani kiyuni mi wagotaki timanne madunne nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala ekala ga rizugu bessebi awun men egere Allah subhanahu wa ta'ala miyati kiridu qur'an miyati awaram yallazi yara anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun maane ki tiyabamen dekanihi ham kashwaru Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalan irada korabita kettaka rizqu devwafa inna ekam wegen medani Allah subhanahu maane ki Allah ge iman wa baik maane ki ekalaage me ki wodigen wa kamuge hitkone hikitake ehma misalaka faharegga mi hitan ara faanati mannaya kiwegen ena ginen lifa Allah subhanahu wa ta'ala kompen ginen rizugu devumaki ekalaage mi ala deterega onna lobbege podukam ekit rasulullah sallallahu alaihi wasallam inma huwa istidraj maane ki Allah subhanahu wa ta'ala devvi mi ena takecce ena imtihanu korebe kan adi ginen devwafi ekibe qiyamat duha ko sagon megen mi emme furatama Allah subhanahu wa ta'ala emmenge hisab kitab bellem korin hisab awaswegen wa mi hotereseba Allah rizqu tanwas koddevi mi ekaki Allah ulim ungannama deve gaari anikaki Allah mi emenega mudadeve miha timwana mihaki enega jana sihhatu dem waruga daashigan
etin mihuna suwa kuren tibai Allah me devve niyamata de kine kanta kuri mihar miyati forta mihas banan timanna iba Allah hatta wa ke timanna uganna deni Allah hatta ke denne nune ke tiba miyani mihem boni gaari wariyake mol ilmureke bunu matta ke tiba de tanavas kan devve mihas budani hamme gota denne timanna tiba Allah mawgati man heda kuri denne ve nune ke tiba timanne ki wa ke dilati miheke wa ke agona mike ingres mike charitable person nake mistakum mashhur kan hodo mashe enonto denne ve ikhlas tari kamen en de mihwas bonu watahalla ameka jan hashinu devve mihas bunani tiba devve hashinu ki he ko deni ba Allah mawgati man jihad kuri denne doke ke tiba ke kere miheke em ikhlas tari kan em mige Allah subhanahu wa taala rezugu tanavas koddevwa datikurum maki ei agona menna eggodake kalange denewodi gamen heogoy misalaka agona megen kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabbe kalum ekalefan waake ke duwahuge kottu waake kaan etikole timmas tin handu ebe fanne bala e rofilu wecchenuka gege waake badigege dun holin dumennara niyedo dumennara hama ekani kadura fena kaagen boygen ulun em Allah subhanahu wa taala me devwa agona men bistam jehni e komme ginen emiha diumaki komme Allah emiha deke lobi wada gannawa kamen nunka ballawa ege misata kil qur'an miyati garun eneki Allah subhanahu wa taala enege dirigu tanwas koddevi mihe ekam kihinetto wegeme Allah ge uradumuga ene kiyamantrika ada ko ekba kan shukuru ko badale kan kufur wariwe ene devve niyama nubagotuga beenu natija ke ehmonna ibra libeni gotuga yati agun mena fenna enege ganduwara enege wahake huriha modala takecce Allah subhanahu bemugadi heppawagati ekan gene duniyamatin yawas koddevi ehma Allah subhanahu wa taala ge agun menna devve mimma agun wajhe ruhen komme mihe kos e ruhumaki agun men e madumimbar ruhej ekiwe Allah subhanahu wa taala gina faharu agun men kala devve niyama hadanati yakinatwan bay faharu agun menge miyar misalak falamma nasuma dhukkiru bihi fatahna abwaaba kulli shay miyati manaki Allah subhanahu wa taala hatta idha farihu akhadnahum baqtatan manaki emihun Allah devve ridugat tanwaskamuga beenu Allah uradumuge tere hifa kamuga wanihun ekamuge tere ghafilo tibba kulliyaka Allah ge azabnot hippebun annani emihunne ki ihsasas nukoreben hema miga agunme bisnam bijehni kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduwa ko agunmen halal gotuga agun libe madumin war hodumatta kitem Allah devve ridugo hodam masakka kuran jehenaka eddu warugada jahanum warugada zuhan ena masakkatu medani amidarin kaandinu mattaka den ashabe kon ena ballah vidalwani e Allah rasulullah ezwana balawata enage masakka kura waru enage wahe masakkatun waage ena masakka kuran da waru avassagan hori waru ena Allah subhanahu wa taala ge maguga jihad kuri nama kiharangalu hejje waage janum warugada medannevi kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama kashawarun tibamati jihad maanu kurani hama ekani kandibadin wata aguna me dushmanunna kurimatilunto not islam din difa kurebe kametto nonna enage ena masikka kunen ambidarinna halal gotu ena kambonden kura masakkata waki Allah mago jihad enage wa umrun duwassite mammaya bappa ge kantattake emihunna beenunta fudda dinu masakura emihun belum ena Allah mauge adene mistakun kare salanjaha waake me echsa kiya kantatta kurumbadeni iffattari matta kuran e Allah mauge ehma mi agonu mengen warabbudu jihad agonu men rizugu hodu mattaka masekka kuna rizugu tanawaswani Allah kiyamantarika da kokgen ekana de venimata shukuru kokgen agonu men kurim wes egen gossawan ya shew kuri waak fulo faa kure vekkam mi awmen misal libigan na ebbe ki rasul sallallahu alaihi wasallam sahabin kama bayar sahabin gamal fulotan hori gota badare be fulonna ki amille masekke kure be fulonne be fulon එහෙම මිහුන් කාර්ය කන්තත්තක කිවුමුන් දුරුහෙද වඩාගෙන නෙවිය අනිතර නෙබේ ෆලොන් කොම්මෙ ගොතේ වෙස ගොත අමල් කරවන්නේ රංගල කමක නුවාති වෙක හැම යගින් අම දෙම ෂේව වාක ෆලොගස් පහ කරේ එබේ ෆලොන් රෝෆිලි එච්ච නුකා එහා දොස් වන්දෙන් හේද කරවයිරුගස් මිහුන් කාර්ය ගොස්ක නුකුරානි ඒක සවබතක එකුලෙවිගෙන් මාති කිවෙගෙන් බා මිහුන් කාර්ය කන්තත්ත හො කියුන් රංගල කමක මි නුවනි ඉස්ලාම් දීනකි අගේ අඩවහන කන මෙදුමනුගේ දීන මෙදුමනුගේ දීන ගොතුග ඉස්ලාම් දී කණ්ඩායම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නේ මිකමුගා සරම ගෙන්ගොන් ජෙන මෙදුමින එංගත මිහුන් කාර්ය වස් ආදේස්කෝ එච්චි දෙන් කියා ආදේස්කෝ එනේ උඳගු වාර කුරුමකි අරුමන්නන්ගේ විශ්නාලී මෙස් ඒකි ෆසේ කම කන් නුවානකන් ඒ අඩවහා මිහා ඉන පහර එච්චි නෙතස් දෙ මජබූර් නොත එහෙන් කහ මගතකන් වගෙන්ද අන බෑ පාර පාර උලියස් ගහලේ ඉස්ලා ගන්න අන බෑ පාර පාර හම එක්කබුණා හෙන් මේ එහෙම කැබුණා අරුමකන් කොස් තලාහසබ සබදේ අස්ස එමෙ හිසාබ අංකන් දාන කවමන්න ඔබ ඉගේ එහෙ කන්ත කුර කම ගවන සබකි මේ
mi faseha kamen no mi ko as fahatun hinga ekkebuna he min deshe adis kon kanta kon peshimaka ekan gambala jihoma faseha kamen wan ba far ei aduham faseha kamen vesno yata kachenno ehmima islam din warabba nahi korabba hoenna kamen ei mihun kare gos adis koggen kankan kuruma kankan hoduma echi hodu wennas haluge jehge misalaka hajat jehge misalaka ehem kame dimagen diu masale nun ek hengo sama ene haja huni me jehe mimbaraka miheka eche dembunu eki masale nu mabada ades nuko mabada kama mabada ke jubarunu ko majburunu ko bodalo masale nun ek sababaki islam di ekma riya ko fame insan duniya gaya bet kuramun daruga oba inge asfanak halat misalaka bama hinga dimawa halte sabun ge alfan khasa robiga mulige endi ada miha esaba enege ekach nunna detto esaba ene komme gota islam di holde manata me gotu matin ekan ene gos me kare goti manne kam ge tiri washe bun masale nune eki hennames mihun kare gos ades kogge mi misal ha khasa ko echi hurimiya misal ga ene to muda node udirole wara hurimiya gos ades kogge echi hodme ki ora bon nai korba ka ek ishara korba rasulullah korabani man sala an-nas amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamra mihun kariyek gos gina mihun kariyek gos ena muda ekkurumattaka mihun kariyek gos echi den kiya miha ena dannasha ena miha kariy burani ena anguru alifan hodash haygatuga miha buda sosa bana korabba kam mane kam nurkatar kam bode wage amanna fenna magum daru ka miha class bada fa ne nenghe mene saka saibbo mirufiya desh bunima sabo hingare bunima ka dakan bermenno ennas virufiya beno ego benge ege buhurikan ehen ka shuur take adige buhurik kommegas e virufiya no deha keno ennamis suwalaki e sabo beno kom gawana sabo diya menno tembuni ha bay fara misalaka asubune tibana behek ganna megen ekam bes ganna hingare bunima ka dakan bermenno emihunne astu mikan kamihun kare gecche bunarox ekak wala sahab ko jehne bayame fonna mikam bunan timanna ham haygatu gas beenu jehegen kam mewam dakkan ehem gas haygatu gas ehen gine fara muslim utama ege miya gecche dem buni de hibis wan ekam mihu ege abuse kurati ege najal faida nagati mihar monne ekke buna hen kaagutu rangalan as eccin ahani negi monne demba mihi alumene edotama demba mihi demba me negi waradder kam inge to haygatu alumen derovis ve bay farama mihako as en eccebunu mi suwa koran jeheti haygatu enna mes mujtama uge kankan onna gotum bay far mi klare ingos kom bay mihun ekkebuna hama gos kanta sab kur hama bunannu kere kasant sab kure hama haygatu gas elari ingos ehen kam man algom ge zimma ke evis control kuru ehem megenne algom aslu ebis komsa dereganna me je ehem ga suwas kureveni mihako as hajijin ecce demone me ka hadelbi ඊට කොච්චම් ගෙල්ලිගෙන් දා එච්ච නොහෙන්නම ඒක එබියුස් බය කරන්ජම එකම ජෙහෙන ඉෂාරා එකම ජෙහෙන මේ ෆරුවාතේ වාන්දි සමාලුවාන් ජෙහෙන එහෙන් හදිස් ෆුලෙග්ග රසූල් හදිස් කරවණි මේ ගියාමත් දුවහුග ගියාමත් මේ මිහුන් කාරිග එච්ච සක්කියාමිය ගියාමත් දුක එන මූණුග උන්නනේ වකි එලේ කොතර එනගේ මූණු එදුහුග ගෙන් දාන්නේ hayගතු ගාස් එමණක් ආදේශකෝ මිහුන් කාරිග එක්කබුණා හැම mihun amudu guwa wargo hecche kiya hasako eenatuga ecchi hutta bekarugotuga mihun kariyak gos ecchi hodan kiya mihunge waha kaygatuga enna sega mana enno eki kamedda hem bodu vejji ekam tati vejji ha bunam menge muslim mujtama kiyen kam manam islam dim burani dati haluga wa me ehiteri wa misalaga lone naga miha eniya dati vejji eniya hudda islam din de lone wes askuru hasako lone libe miha kariga islam din baru alaye ene fasko deshi sabaki en dati halji huni mai ingato evara islam der riya ko fobete insanuge halat mujtama enka ehem wima haygatu gas atuga eccha hunna miha muda huri miha ena amilla itra musadi wa men gos mihun ka cumen nete ege najal fa nagati ji asosa miwaran ahi korabani egotak gos mihun nugu wara ecchi hodan kiya ecchi libigatu ki ei gos kamen gotu ban korabwa hewan ama sheikh abdul rashid vidali warram tedfulu wa mar rangolo waha ko ei awon me kuda kuda ecche ituru kolla hadi mige terega awon menge sama konsantaken horima mige moitamo ga awon menge tere hama zuwanum med gaage waru hori janum warugada zuwanum wes mifada kantatta mihun kai sala anja kantatta ko den bay faru mige awon menge hitu terega bay kahala shubhatta mikiya
shakku fa dakir du Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ibaten hiya kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam mariha wa amma sa'ila fala tanhar ane kamaka edigin ami hem nikamatin kollan no temiha baki beenun da dunu kollan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith mane ki kalefan Allah de ni'matakum mistakum bunash den awun men ge terege bay mi huna bidawri hem misalak min agani mi kirdu Qur'an ge bote hingat wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah ge mauga mi ge che heda ko fege bado devwanekan ehma mi ge terege awun me heda kurumasha islam din bar wolwa fani ehma awun me salan jahanna anare mi ha ge halataki ei kobato balan nujehe misalaka mi ha koma horadane bidawri hen hama beenu jehifa horiwe mi ge warango misalaka ne hama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama e baru din mu gote wa haken geta ei hama mi ansari be kalen ai kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwan ngas denne Allah rasulullah timanna kamaka edigen ne ekalefan bidawri tibage gega nen hiye wikkala ne vesecche bunne timanna me kan shinnan gengole saantiwaki saantiyaka timanna men fembon gengule ege huriha kam koran gengule echakayoti ekalefan denne gennashe den genessa sabunna yulan korani kaakto mi waki gannane dinaru dirham dif bunne bidawri denne timanna ekat dirham nota difa nota dinaru difa gane faanam denne kaakto de yebur ituru qur'an ake nilam usul mi zaman mi kedatta mi de dinima de wikkala de ka dennevi mi gedinarati ambidarina beenu asasi kaache gane kaandeshe aneddinara wahake gannare qaddu mane ki froe kahaleche nota koradi nawas eche gannare kandagen lakudi kandagen mane ki eche kodun ufulan wikka de hafta ko fanunti bankala fenigenwa er de hafta ver koma ekkala enage masekkatun amilla masekkatun diha dinar wada diha diru am ena hodaf er fudhunteri miha kene wage hingaj kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam de asna Allah rasul timanna mihar man war de hafta terega timannage masakkun daru ko shagen wikkagen timanna lebijje mi wara den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhada den tiba mihun kari tima mihun kari gos kankamo kiyagen enge kiyagen tiba khiyafi abah difane nota nudifane ehma tiba iffatteri ma tibaya tiba aburwari goten nun heyye ikan kurum evidah misalaka qiyamad do mashar kurever mihun karika emiha januhura maseka kureve haluga enage aslu mihun karika qiyamihage emihage bana muunuga mas madu mihe ko ehmuna fenna gotuga qiyamad do hunnanakam evidah me kitima nabiyya sallallahu alaihi wasallam aslaki awonmenna emiha komme mihe ko semihage esi hatandani maseka kurun ene ki komme masakate bes kitemme da fantiga da masakate kamuga bes wariha magumati kunik kehiyas kuni ukiyas ade mihun kare mihun gege fa meti mihun ge fawan polish ko digen wes rizug hod mattaka ina kura komme kamaki hala goto kure komme sakate ki Allah ge dodi baraka mi libigem waachke niyata hema ekan mi zuwan ge baje e filal talibigan taraka mihun kare gos etti hodan ki halis kurma ki ei izzatu nafsa war boda khilafa kamiyata islam de war boda boda muslimun ge izzatu nafsa onnen jehen නිකමත වේගෙන් ගොස් මීහා ගොස් එම්ම නිකමත ගොස් මීහා ෆෑබුඩ වෙට්ටේ වරස් මුස්ලිම් දාගන්න ජීහෙන ගත එව්වර මා මා දීන ඉස්ලාම් දින එව්වර මා බය මුස්ලිමුන්නක එව්වර මා අඛලාගේ වෙරි අඛලාගේ ඉස්ලාම් දින වතියස් එම ඉදත නෆ්සුගේ ඒ ටකා සලවන්න මම ඔබ ජීහේ අයගොත් මීහුන් කෑරි ගොස් එගොත හාසකො එච්චි අතුගා බාවර හොට්ට පුදේවර හොට්ට ගොස් මීහුන් කෑරි එච්චි හොදන්න නුබුන එංගත ade miyuge program galwa me wahaka dakkam me gendani Amilla fudhuntherikamaa shukuruverikan gule gotun ade mi program ki Ministry of Islamic Affairs un geneste Handhuma program komme hafta egges homa do brasve do komme do hegges 11 jahar alben live komme genesteni alunge beenuma ki tibe funna beenumana tafat ek ek dini malumat genesti tibe funna dini malumat ege Handhuma akoda dinu ade mi haisa program ayrugo salwomenna hama Amilla fudhuntherikamaa shukuruverikan ge mi daira ge terega tibe funna beenun teri malumat geneste vijja kaman alwon ummeed kora irat kura kuriyan hori baataw terege salwon kuriyoge baguttaw terege sama mi mawduge daira ge terem wahaka dakkala alwomenna ge mi tibe de dini ilmuwering ge faratu dini ilmuwering teren debe fun faratu hama beenun teri malumat geneste veto mase kormugen dan shami alwomen hama mi fudhuntherikamaa shukuruverikan ge wahaka dakka ayruga tanavaskam ge wahaka dakka ayruga eki mi huna eki warat tanavaskan alwomenna libfami wani bay mi huna ki warat tanavas mi hun ane bay mi huna ki hama komisar ge tanavas adi den evre nikameti tanavaskam ge
මේ මාලී තනවස්කමගේ වාහකකමගේ වඤ්ඤාම ඒගේ තංකොල දර දරජාගේ මිහ සලුමෙන්න ද ෆන්තිගේ මිහුන් අලුමෙන්න එබ ෆෙන මේ තනවස්කන් දිබිෆවා මිහු අල්ලාහ් දෙවි තනවස්කන් මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොම මිහක විස්මි දෙවණි තනවස්කන් ඒ තනවස්කන් බේණු කුරුමුග ඉස්ලාම් දින වංගවාෆවනි කොන් උසූල්තා කොන් අමල් කුරුමත්ත Allah subhanahu wa ta'ala miyati agunme mu'minunge sifa bayan koro mu'minu sifaki maneki emihonge mi qur'an go misala kam mi agunmen heda koggen gos misala mi walam yaqturu ba miyati Allah subhanahu wa ta'ala miyati ena maneki an ekkon hulwanu lashe ana ekkon ba gommu barunu qurashe ehme tanwaskam ahmerin emange medu mine ikhtiyar kora e mu'minu sifaki mani tibaga atugo huri huriha ecce tiba mita Allah subhanahu wa ta'ala mauge heda kuran awon men beenuwe kala kuttam wotun kuran balare enaga ambidarim sebati ambidarin da kiyes fagirun goto du koffa ena di umabure fuduntari bay goto du koffa diun awla kamne islam dinu miyati awon wasiya kura erwas nane ke Allah kuttam gotun awon dulahi sihhatu haluga tibegen wasiya mi kurani enaga mudalun mi wasiya mi aneka den ehi terikam fa Allah kut mi darum hodu mattaka sawab hodu mattaka kura erwas timba kula ebba adi eves ginakamuga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabbe musnadin Allah subhanahu devvi mi muda mane ki mudalaki timaga mille echennunka Allah subhanahu wa ta'ala emihaya ammache muda erwi e mudala med timanne imtihan kurevenaka timanne suwal kurevenaka dannanga bache e muda hewgotuga beenun kuranga bache ei arwon menna ebege Allah nurussawa gotuga mati e muda misalaka beenun kureve kamuga wani nama shakkenne awon menna mi hame ekani duniya matin ekanyanno akhirat dos ebo qiyamat duhakun emihaka e kurimati wegen dane kantattake awon visnan jehene mi nubagotu gehdu ehma kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam miyati awon men gene komme duhakos udun de malaikatu fa wadagen dannawan allahumma aati munfiqan khalafan mane ki allah ga mauga kala rusaba gotuga matin heda kurami haya wahake hew badal devwa ade be Allahumma aati mumsikan talafan mane ki enage e muda heda nuko dahiveti we katumo heda kura mihage muda e baraka kendu eme kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun menna me bayam mi koddevani agun men muda heda kuran jehni kibegen kurin agun sharaku ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur amani yukhlifu wa huwa khairur raziqin mane ki Allah mauga heda kura kommechaki ege badal libenechekka e muda agun men miyadu hingashe agun men musadin atuga Allah levvi mitakati agunduge misalaka agunduge tanawas kamuga ei agunduge echen nonkam e ehem mihuga haggutan hore echekkan ege haggu ada kurange bajjeka mane ki zaka dakkanje adi mihun sadaga kurange hen e sadagata ki agunmen engene kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga kuffa fata fohede mane ki mi fenun alifan nibwala fadai adi enege balimalukam ehem egotung matin heda kore ehem kit ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lakun e be kalons beenu wi Allah mauga heda gina befone fagiru ehme ta shakwa kurabbi ekale wa ki madina geruti musande mihun e mihun na wora daruman kuriyar namadu semun kure enon ta hewkantatta kure ehme zahaba ahlu dusur bil ujur ke mihunge mi tar daruman kuriyar dia saben shakwa kurabbi ehme ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennevi ko bahti mannamna katunate evvesecce mi sahabin dannamni allahumma ge heda kura daruma livigannak eki hewkamuga wada kurmattaka musandin nabiy fari berenna den kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibamhum qam farad namadeg gafar maguna mika zikr tasbih kiyare subhanallah allahu akbar alhamdulillah allahu akbar tatris wahab demi wa kadwa madina muslimin wes ama qam zikr tasbih wa kem kiyam fashamna farad namad den ni allah subhanahu wa taala kit rasulullah taimihum timam kam gestiman nawad kofi ekale fa hadith ma zalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dhu fadlin azim mane ki Allah subhanahu wa ta'ala devvi fadwantaka me kalage me gotuga fadwantaka devva farade me timage echennu me Allahuge fadwantaka mu awon men ga ammacha ehem mi huga hagutaka la mi haggu e Allah e haggu de farataka eba denje ega dahiveti wegen nuwan e Allah nurussawa gote heda koggen nuwan e hedegata heda kofi kamugawani ege awon men egene zakan nudekkimiya hori waiduga basfurta egotuga matin etakecce geriba karin zakanu dinat ranarihin zakanu dekunu kemugaviyas emiha muda khazana ko bahatta wal narakage emihage egotuga matin waake ke emiha dahiveti gotegge matin ene mahshur waake bimuga ena azab libige bade ema egotuga matin heda kurumashe awon me bore me zamanu gama islam dini wagon me din dawat fetro masha he ektek kantata mihara akin khasako mi covid halatuga awon men tere tebegge waake ammati dative
awon men kambodo wa hasum ge tere ki wegen toy awon men muda misala ka awon men emme kudaminun awon wefari kurara awon men bayem mihun kura kama ki libeta libigatu no libeta jahagatu ingat e usul gen gulin mane ki emiha meti warabbodu hama me weheta fennagar bona usul meti warabbodu advantage ge timal le famihara timan awah lari mustandi we ganne hem takete ekkale ena milku agabure misala ka ena faada lafas ena faada balibe 10% onata me tinguna faada libune kama etek guna enhance guna duisa fassate guna laga echi bikkan migota echi bikumaki mi rangalu kamennon ei ege ebiha bote sadagate ege kureme ehme ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal men gene bani israel tere mi hako emiha ki eha bod hew kame kurimi hen mi nami kura kama ki ena daranya mi honne cheten defa darni ada kuratono to nuntos no bala ekam miyete meenege furana gendevir mal rahmatu mala azab belle ben kombayto belir belle miyane mihaki mena hew kame botte kuffa ena shafa libeneta dende meenege kal darani dekke se mihaka maaf kollan e darani beriya maaf kollan ehm allah subhanahu wa taala ekal azab ga malaikatu durbe enege furan rahmatu malaikatu hippe ehm allah subhanahu wa taala ga mauga awon men eniya awon men tedure niyataka mudarangol gotu heda kurumaki eye awon mikamga sama kan denyen kutan aja de haygatu gas mi libeta rawaska muda mikamaki islam din ya med warab boda farwa teruma mi bayan kora wafa wa kamingad ehmega islam figuhuga onnane magan hatur bayක beheruga ekte ebba innani figuhul muamalat manege ei libe muda edi gengure gota heda qur'an gota e gina qur'an gota mihuna deene gota mikankan kiya difa oi babutu ingeto e gyanadaka mul figuhu hatur bayක hebbe manege ehaves muhimmu kame islam dinu difa kameke ei muslimun anwata mistakunna libe muda mi heda qur'an gota gengulen gota e bala hattan gota ge wahagata ingeda amogotu bes emme ma sheikh idawli fadan emme muhim kamaki allah taala enge gota zakat sadaqa kuru am ege tur misalaka nafsa berno kan kam sheikh quran unna misalaka nafsuge nafsa berno misalaka ma hinga ka boy hadala echi misalaka amegot misalaka kommen berno ma echi misal amegot abidarin namsingeta mamme bappe sede kuram waningata gaati ma mihonස් dem waningata ebe hon aladam wal timanne ki mussan jekkam gawefa mamme bappe fageraka wima ene ki wara ingeto padrasi mi sabakki mamme bappe balan libi ene swargu libijji ene padrasi beri ingeto eminje ene allah subhanahu wa taala debbi e fasan ene obje heje haygat gas nafsavs e haggu den amegot aila ves haggu den mamme bappe saggude adi muslimu saggude ingada ehmege ehuriya kamaka bina ko ekam kuran gotta ki kiti gurwarna so sunga aliga islam figu ko wara tafsil ko bayan ko de hobe ingada bai fa itagara fa arumen misalaka mi zamanuge mihunna kankame dinaku nete misalaka vyafari kurembe misalaka kame nete enna dinu wara tafsil go ebhut ingada kunfuneta kahacci hingana go hadana gota acci ingeto dinuga ebhutte bayan ko de ba ek usul tak gengone gota acci ingeto ehaves waage ki tafsil ko mikan bayan ko dawde maane ke muda gengule gota heda kuran gotta ki mi islam dinuga ek ihma ko allah bayan nune ekam ke evver tafsil ko war saah ko olum filana gota ka wani ekan ke yade ba ingeto alumen ekam ke ekantata hoda bala ekam egota amal kurun to ema alumen hama faha kura program to gamme gade faha kura ekam ki hama islam dina ki hama huriha zamana ko vespete adi shamil ve fawa dina ki komme kame ke terem ves halluta islam dinu alumen ne ba hoda devvai alumen kurin hama wahaka dakka de fudhuntherikamaa hoduma islam dinu bar wala wafa minbara gule goto alumen hama kurin mi faha ko de fadan islam dinu ka kantata bayan ko devwa kame kurma bar wala wafa kan kuram vi gwevse bayan ko devwa alumen fudhuntherikamaa hoduma islam dinu ge eha boda bar wala wafa mi fudhuntherikamaa hoduma samal kan demvi kantata bayan ko devwa feto war bor inget am ekam salwon dem denne baagte awade inget ade misa denne allah taala kit gurwana ko wani wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba inget mer vyafari kogge muda ituru ko mida muda gina kore weni bodu kore weni haykatu gas hama huttaka misala kan nana faharek gama allah rahmatun e chilibidan sama hare howe mi han woni misala ka demis otak mo chilibe mi ekam amusu laki e masake kuri be inget ebe masake qur'an goy war kuru ayatege moti pa ko debba allah taala wani vyafari hudda kurawa fe adi riba kewum haram kurawa fe ingeto ema vyafari kuran onna gotuga vyafari hogga tanaska hodam vi
hame gota den hu sabda go ifan kuriya dami de ma gona den ne figuhu ga ingeto islam figuhu ga bayan ko da hoda misala ka demi ha ngulige me pare hinga kam ga wada kan kurane gota misala ka ekaku kuranya nuone misala gina bahu kuranya san kurane gota misala ka daranya den loon naga gota ka me ya chebut bayan ko da hinga to eme ege teren ena mudaha tanavaska hoduma obeta magu fai kurwa enas evre muhim kamak ingeto evre mukamak sabuda huma ekiga Allah taqwa ingeto Allah taqwa wajkam gawana ena rizq tanawas genda shakke kam him ge Allah ta ay kurbani waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah subhanahu wa ta'ala taqwa rajmiha ene magad dakkawanata ene nikunna magad dakkawanata adi ene hisabu neggoto rizq debban rizq kinunto mechki එහෙමද එහෙම ජා අල්ලාහ් තක්වාරි බාමි තක්වාරි කමක ඒක සබන් එන්න රිස්ක් තනවස් වේ එනේ මුදාලි බිගෙන් දාන මයික් කොතුක ඔත කීත ගුරුමාන නෝමෙන් එංගේ හැම එයා කීගා අල්ලාහ් තවක්කල් කර එංගේද අල්ලාහ් තවක්කල් කර කමක වානම එන සබතුක හිෆහගෙන් අල්ලාහ් වකීල් කුරා අල්ලාහ් බරෝසාවෙන් තිබෙන අල්ලාහ් ර බරෝසා වනි කොම්මි හාලෙක් ගාස් මානේ කී එන ෆාරේ ෆාරේ එනේ උනා රිස්ක් තකේ ෆහරිග්ග ඒති ගොස්ෆානේ බමව මානේ කී am bayfar dima detto hem jam egot tawakkal ko fa Allah du'a kura haluga ena kura kam gawana ege baraka levi Allah taala ekan kamem kodde engat ekan armen engen obe hame egot Allah ge e debbe nimata shukur awum ge mawdu bakes med ingat shukur veriwa halu ekan kurumundi ehme Allah taala kiyede kura ekro bani wa iz ta'azza rabbukum la in shakartum la azidannakum engat tibami Allah ge nimataka shukur da kura kam gawana ituru kodde bana මානකේ නියමත උතර එබ්බැයි මුදා එයබ්බ ශුක්‍ර කරිවා කමුගා වා නම ඒන ය ඉතුරු කොද්ද බා අල්ලාහ් තාලා එමෙ තනස් කලින් දන්නේ නොන්ත එම හැම ගොත හැම එයා කීග වර මුහිම කමගේ අල්ලාහ් ගෙලෙන් ද තවබා ඉස්තිග්ෆාර කරන ගත එහෙමගේ නූහුගේ පාණු ගවමුගේ මිහුන කදේ පාණු අංගවනි තිබෑ මිහුන් අල්ලාහ් ඉස්තිග්ෆාර කුරාෂේ රබ්බන්ත ඉලා ඉස්තිග්ෆාර කුරාෂේ රුසිලි සම අලයිකුම් මිදුරාරා එරුම් මිස් උඩුත හුණුවකින් ඉසුක තනවස්ගේ අන්නානේ වාහක යක් කොන්ද බණ නේද මේ එබේ කලුන් ගවමුග මිස්ත කොන් නබේ බේ කලුන් කියාද වාහකට කීද උර්වාණුග මෙවති අර මෙන්න එකම් බයන් කොද්ද අල්ලාහ් තාලා එහිම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තක්වා වෙරිවේ තවක්කලක දුආක ශුක්‍ර වෙරිවා හාලුගා ඒන ඉස්තිග්ෆාර කරකමුගා වානම ඒනගේ රිසුක් තනවස්ගෙන් දාන ඒනිය මුදා ලිබෙන ගොත්ත අල්ලාහ් තාලා දෙව්වන අල්ලාහ් තාලා දෙව්වන ගොත්ත නේග නේගත නේග හිකෝනේ මිසාලක පහරික් ගිතරාති මන්නේ ක නොවිශ්නේ කිනේ කමක වානෙක් එන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ හුරියකම කොරදුමන්ත ඉලාකම ගා විහිඳුග කොන්කමත් නුකර වෙන ඉලාහ් සුබ්හානහු තාලා එහෙන් කම වාන මාගොන් මේ අල්ලාහ් තවක්කල් කරන්නේ අල්ලාහ් තක්වා රිවා අල්ලාහ් දුආ කරන්නේ ඒත අගියන් දුආ ඒ අල්ලාහ් තිමන්න තවස්කන් දෙවවා ෆමසලෙන් නු දුආ කරන්නේ ඒත හේගොතුග හලාල් ගොතුග තනස්කන් දෙවවා ෆම දුආ කරන්නේ ඒත කොම්ම කම ප්‍රහන දුආ කරන්නේ අල්ලාහ් තාලා දුආ කරම කි අල්ලාහ් තාලා ඔඩිනවා කම එන්කම වානම විෆාරේ ෆ්‍රිකම ගාවෙස් අදි මේක ලෝල්නේ කම ගාවෙස් ලෝල් දින්කම ගාවෙස් මේ කොම්ම කම ගා අල්ලාහ් දුආ ක තවක්කල් කරා හාලුගා කුරිය දියාම එයි වර බොඩ සබකම ගෙන්දේ එමිහත් කාමියා මිහකම ගා ගෙන් ගොස් එනේ කී තරස් මිහකම ගාවා අද මේ හැම අගොණ මේ ගණෙක් කොළගත මේ එදිදාඩ රිදුග තනස් හොර සබබ් තකායගේ වස් මේ අගොණ හිෆන්ජේ වසීලත්තුග වාග අද්දර ශිද වාගේ දාඩ විහදයි මිහර බයිෆාර අගොණ මෙන්න හැම රිදුග දතිවීම අගොණ මෙන්න කම්බොඩ අවවර හාස්වන්ට කොම්මියකොස් ඒ එනගේ බේණුන් තක එබහොරි ෆොද්දයින අමිදරින්න අගොණ මෙන් මේ බේණුන් තකෙන් හුන්නාන අදි මුයිතම එහෙම අෆරාදුගේ බේණුන් තකෙන් හුන්නාන කීපකින් හිය මිතා සවාලක අගොණ මෙන්න රිදුග දතිවනි එබදාරෙන් දිරු තනවසුම එබතේ අගොණ මේ අල්ලාහ් තකවා වරිම වකීල් කුරුම සබබු කිෆා මසෙ කුරුම ෆද කන්ත ඉස්තිග්ෆාර කුරුම් එබදාරෙන් ඔති එහෙම වෙජ්ජියම අගොණ මේ කීපකින් අගොණ මෙන් කුරවේ අමිල්ල නෆ්සුගේ හොරි උනිසිෆේගේ සබුන් රිස්ගු දතිව දානතෝ නොත අගොණ මේ කුරවේ ෆාෆේගේ සබුන් රිස්ගු දතිව දාන කිත් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් රු කුරවා පෙබයි ඉන්න රජුලා යහරමු රිස්ක බිල්සම්බි යුසීබු මානේ කි මීහාය අල්ලාහ් දෙවවා හොරි රිස්ගුන් ehna mahrum kurena kurebe faafaage sabu ei agun menge amidariinge kiben fenena agun faafe koffi kamuga waninam agun menna eba otta eka faafaage asar agun amidarin kiben fenei minge meti mi kite qur'an allah subhanahu wa ta'ala meti ekalaage tanawas kama ආරෝකම් ෆාගතිකන් දෙව්වික රශෙක්ගේ බයික්ගේ වාහක මිසාල ජෙස්සයි وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ما نيجي من الله مساج السامي رشق بي
ඒ අවශ්‍යගේ බයක මෙන්න එමිහුන් නැකි අල්ලාහ්ගේ වාගේ හැම හිමෙන් කමා එකක අමාන් කම හැම හිමෙන් කමා එක එමිහුන් ගාත එමුගේ ඉක්තිසාද මානේ කියවන මේක ඉක්තිසාද මේ දමාන මේක මේ රිසුගු ආදේ මේ එමිහුන් තනවස්කම් මේ එක දිම එක ගොග්ගොතු වාගේ එමිහුන් ලිබිගෙන්ද එකම එමිහුන් කිනතෝ මේ තෙම ෆකෆරත් බිඅන්නමිල්ලාහ් එමිහුන් අල්ලාහ්ගේ රිසුග දෙවවා රිසුග මානේ කි එමිහුන් කාෆරුමුතුම් فأذاقهم لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون මානේ කි එමිහුන් කුල කන්තත්ත වසම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්ගේ බඬු ආවුණු කම අදි බිරවරිකමුගේ ෆේරාන් එමිහුන් ගාග ලෙව්විය ඒගේ හරහ දෙක්කවිය එහෙම අගොණ මෙන්න මියදු විස්නම් මිජහෙනි අගොණ මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මියති එකලාගේ මවුගා සීදා අග දීනුක එක්ගත අමල් කොෆිකම් කියන බානි වලව් අන්නහුම් මියති වලව් وألو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدق අල්ලාහ්ගේ මවුගා මානේ කි අගොණ මෙන් ميرو فينا إكلام ريدوغ دروتا فلوا دبان هم الله سبحانه وتعالى ميتي رفوشوغ أهلور الناس ولو أنه للقرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون ما نيكي يميهم رفوشوغ أهلور الله إيمان بكلام تقوى ورجكم غاوانين ودا بيموغ بركات دركو تولوا ما نيكي رزق فلوا دبا هشيم كما كيميهم كان دوغ كوراي الله نعمت كفر ورين فأخذنا بما كانوا يصنعون إمهم كل خنت تيسابون الله إمهم جند إمهم أقول منا الله سبحانه وتعالى أقول من دبي إتش أقول نعمت باك أقول من جه سببونه إتداني إيه مثالك أقول من ترى ميادو بلاير أو يفاري كوري كموجا تنوس كم هودي كموجا بلما تما إيه حلال إتشتو حلال قتقتي ما ليفور التميه حقيتومي أقول من ترى ورقنا مه وقنا بايج شكواتك وقنا سواتك كورا مسألة ميوني ميهك مستندفة مهري ඒ මියනි මිහක හග්ගක අරාගෙන නොත මියනි මිහක මුසීෆා මිහිරි මියනි මිහක ඒනා වාහකේ කි මියනි වත්තරගේ මා අල්ලාහ් දීනුක හරාන් කුරේ වෙච්ච වික්කාගෙන කිය එක එක මේ තුහමත්තක අදි මීගතර හගීගත ඉමනේ කන්තත්තබ හගීය නොහිමනේ තෙක් කන්තත් එහෙම අගුණ මෙන්න එම්මේ සාෆ්තාහිරු ගතකි සාෆ්තාහිරු ගත ඉස්ලාම් දීන් ඒ විදාරු දෙක්කේ ඉස්ලාමී මෙති ඉක්තිසාද නිසාමේ වර්ගද නිසාම එත්තනේ ඒ නිසාමකි හලාල් මගුන් අගුණ මේ එච්චේ හෝදුමකීගේ බරකාල් ලිබෙනකම أول من الله إنجي بقول فرض فصل ما ذاكر علي بن أبي طالب تقوى ما نكر بافني ميتي الله الخوف من الجليل الله بابا الله سبحانه وتعالى بريوتي ما والعمل بالتنزيل كلام بابا لفتاة تما والقناعة بالقليل الله دبي ما دوم الرحمة والاستعداء ليوم الرحيل أنا كي أقول من إبري الله ذات أن ندوه تياري إيه ما أقول من نمي بيفهر مثالك رزق بس وملائكة كم مدوها كو سينغبان එගේගේ ටකිනු ජහ ගෙන්නේ එගේගේ වාහක අල්ලාහ් කියමන්තරික හදාම එකනි ෆතිස් නමාදු අවුන් මේ හේනුලාති බයිකොජ්ජ එගේ අල්ලාහ් බිස් බෙමුන්ගේ රිදුගු දතිවකින් බද එමෙ කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆතිස් නමාදුගේ මාක්කන් ඒ අවුන් මේ රක්කාතරිකම අමාංකන් ලිබිගම් වා කමෙක්කන් යන්නු බයන් කරවා ෆනි එහෙම අවුන් මේ විස්තම ජෙහනි හලාලු මගුන් රංගලු ගතුක මානේ හලාලේ බොනීම අගොණ මෙන්නක කොම්මෙච්චගේ ජහාපක නොන්න එකම මියදු අගොණ මෙන්ගේ තරෙන් එකී එකී හැම මේ ඔළවාලුම මකරා හීලතා අද එකී ගෙම්බ්ලින්න අද එකී මේ සුමග්ලර් එච්ච ව්‍යාපාරි කොග්ග මිහුන් කොම්බත මුස්සන්දි වෙජ්ජි එක දවස් කොළ වෙනගේ තනවස්කන් දියාම එනවස් එක්ක තිමන්නේ මේ අල්ලාහ් බල්ලවාට බල් මේ තිවන්නේ දුනී මතින් දක්වා ෆරිකන්තත් අගොණ මෙන්නක නේගෙන අල්ලාහ් යගුතුක ගාමස් ඒ මීහ හැම තනවස්කම් බේණු කුරාකම වුණ මේගෙන කිත්මා නබියස් උස්මාන් වම්පානු මෙන් කිනතෝ වෙගේ මේ අබ්දුරහ්මාන් ඉබ්න ආව් මේ විදාල විහින් සහාබින්ගේ තලේගස් තිබි වරත් තනවස්කම් ගහලවරි එකම අල්ලාහ්ගේ මව්ගේ හේදකෝ නතිජා කේ කම දෙම් අල්ලාහ් එනියම දෙම හෙට්ටෙවි බනි ඉස්ලාම් තෙන් තිම්මියක ඉම්තිහාන කරේ වේගතන එකකි බලුගේ ෆන්නේ zuwankan ගොසාම යන මියකි බරස් බලි ජේ ෆහංගන නම්මිහා කි එනගේ ලොලුගේ නූර නම්මිය එක තිම්මි හුන සෙමිහුන් බේනෝ දෙකම කොත් ෆුද්දවා දෙවිර කොබාතෝ ඒ තනවස්කේ නියම ශුකුරු කුරි තිම්මි හුන්ගේ තරෙන් එම්මෙ මීහකු ලොලුගේ ෆෙනුන් නම්මිය දත්ත එකම එම්මුන් එබ්දන් තිම්මි හුන් එම්මෙ මුස්සන්දි වේ එමිහුන් තනවස්කන් දියාම හදානති තිමන්නවෙන් අමිල් අතුන් කුල මසක්කත එක්කම දෙකිගෙන් එමිහුන් එකන් කුරේ එව්වසාලගේ අල්ලාහ් අගොණ මෙන බාරු දෙවි අල්ලාහ් අගොණ මෙ විස්තුන් දෙවි අල්ලාහ් එල්මු දෙවි අල්ලාහ් අගොණ මෙ රිසුක දෙව්වම කලාග ඉන්න අල්ලාහ් හුවර් රස්සාක් දුල් කුව්වතිල් මතින් කුර්ආන මෙත කලා ගිනගින රිසුක ගදපදන් තරස් කලාක එහෙම එකම අගොණ මෙන් දියේ සමාකන්දේ ආද හම අලුමෙන් එකීක බෑර වැඩාගෙන හම වර බේනුතර මල්මාත්තක එතිය දෙවි අලුමෙන් හම වගුත හම වා එකීක දෙන් හම මිහසම ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්මාදාන වරබ්බඩ අධිස පාර ශුකර දන්නවා වර බේනුන්තරි අලුමෙන්ගේ දිරියුලුමගේ හයාත් වේතු කරම දා එරුග හම විස්නාදන් ජෙහෙ අධි අලුමෙන්ගේ දිරියුලුම බිනා කුරුමක විස්නාදන් ජෙහෙන කන්තත්තක අලුමෙන් මියතිය බයං කොත් දෙවි
ade miyaduge program galume mi wahaka dakki dekki Amilla fudhuntherikamaa shukuruverikan gule gotum mi mawduge daira ge tereng alumenna ke bayar weda gende vide shehum besam war furihame war tafsili gotega malumaatan hissa koddevi alumenge ummidaki mi fadan alume mi for kodde malumaatan aduwaha e aiggotan amalta bina kurun e aiggot amalta tartib kurun ade aluna program nimmadum kuri alume miharuge mihalata guligen alume hama bai kantatan handuma kon arwana ade alumen adives dirulem midani aamu halategga alumen aamu halataka dambeenu wakamuga waninama alumenge fardi zimma war furihemen ada kurange beje ei mujtamauge maslahata taka alun fahakollam beenu wakamaki mujtamauge maslahatu himaya wima mi himaya wani alugondu menge fardi maslahatu enko alumen emmenge maslahata taka rakkater kamattaka alumen fardi zimma emme furiham gotuka ada kurange beje alumen luitake deunu kamuga winames e luitahuge beenu ei kommehem se beenu hifan jehe halate meduwerwege nuniyam e luitawge beenu nuhifumaki adies waram muhimmukame mi halatun aragatu mattaka enkam beera wada gannawa kamuga wanina mask eluma gadurukom behettuma amfada emmeha kantataka samal kan denge bejehe ginagenan addoma saftahirukom gotun kama be faratakum mideva irshadaka egota amal ves kurange bejehe anu ummid kurani hamiyadu program stebe fonna beenu ter malumat ke livingen dia kama irad kurave amadama ves beenu ter mawdu ka akiga beenu ter malumat ka akiga alume mi handuma ga program ka akiga baddal kollana miyadu program belleviti huriha bedun terina veswara boda shukr dannawa wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh